Umunyamerika Ashton uherutse kugira uruzinduko mu Rwanda yashyizwe ku rutonde rwa Forbes Top Creators 2026 rugaragaza abantu 50 bayoboye isi mu kwinjiza amafaranga menshi binyuze mu gukora bikuyemo content creation. Nk'uko rero Forbes bigaragaza, Ashton yafashe umwanya wa 41 nyuma yo kwinjiza miliyoni 10 z'amadolari y'amanyamerika angana n'asaga miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga rero yinjijwe ahanini akomoka ku mashusho akora ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube, Instagram, TikTok, kwamamaza ibicuruzwa by'amasosiyete atandukanye ndetse no kugurisha gahunda zifasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri no kwita ku buzima bwa buri munsi. Umunsi ishize rero uyu Ashton yari mu Rwanda mu ruzinduko rwakuruye impaka n'ibyishimo ku mbuga nkoranyambaga. Muri urwo rugendo rero yakoranye amashusho n'umunyarwenya Enoch Wizeye uzwi nka Kagarara, ibintu byatumye benshi bongera kumumenya no gukurikira ibikorwa bye. Yanaboneyeho kandi gusura ahantu hatandukanye hagaragaza amateka n'iterambere ry'u Rwanda, harimo urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali, BK Arena, Stade Amahoro, Zaria Coast, Kigali Universe ndetse n'ahandi harimo na Bigogwe. Yasangije rero abamukurikiye amashusho agaragaza ubwiza bw'igihugu cy'u Rwanda. Forbes rero igaragaza ko abantu 50 bagize uru rutonde binjije hamwe arenga miliyari 1 y'amadolari y'amanyamerika mu mwaka wa 2026. Ibi ngibi rero byerekana ko urwego rwo gukora ibikubiyemo imbuga nkoranyambaga rukomeje kwaguka no kuba isoko rikomeye cyane ryinjiza abarukoreramo amafaranga menshi. Ku mwanya wa mbere rero haza Mr Beast winjije miliyoni 300 z'amadolari y'amanyamerika, mu gihe Aisha Speed nawe uherutse gusura u Rwanda aza ku mwanya wa 8 nyuma yo kwinjiza miliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika. Ubwamare rero ku mbuga nkoranyambaga, amasezerano yo kwamamaza ibicuruzwa, amasomo atangirwa kuri internet ndetse n'igurishwa ry'ibicuruzwa bifite amazina y'aba creators ni bimwe mu bikorwa bikomeje gutuma urwego rwinjiza amafaranga barukoreramo menshi cyane, rukaba rero rumaze kuba kimwe mu byiciro bifite uruhare runini mu bukungu bw'isi bushingiye ku ikoranabuhanga no guhanga udushya. Nkaba rero ngira mu nk'abanyarwanda natwe rero ibintu bitangire tubyiteho, kuko urabona ko ni uruganda rwinjiza amafaranga menshi. Abagiye rero nk'abanyarwanda namwe mutangire mubyiteho, ko murabona ahangaha n'ahantu amafaranga menshi, kuko nk'uyu nguyu Kagarara kugeza kuri ubu ngubu nakubwira yuko ari mu banyarwanda bameze neza bashobora kuba binjiza amafaranga agera muri miliyoni hafi n'igice z'amanyarwanda buri kwezi, kandi bitamusabye gukora ibintu byinshi, kwiyerekana ku mbuga nkoranyambaga gusa, kwerekana ubumuga bwe, biriya bintu bikamufasha gusa agatunganirwa. Kandi n'andi makuru mbafitiye nuko uyu nguyu Kagarara agiye kuba yava mu gihugu cy'u Rwanda akajya gukorera content creation hanze y'u Rwanda. Impamvu ni iyihe rero? Impamvu ihari igiye gutuma yava mu Rwanda akajya gukorera hanze ni uko ahangaha mu Rwanda ikintu cyitwa monetization y'imbuga nkoranyambaga kiri hasi cyane. So umuntu ukorera hanze y'igihugu kandi ukora content creation zirebwa n'abantu bahariya mu mahanga, cyane ko amaze no kubakayo izina, amaze no kugira amukurikira benshi baturuka mu bihugu byo hanze, hariya ashobora kubona amasezerano meza yo kwamamariza amakampani agiye atandukanye, ashobora kuba yabona uburyo bwinshi bwo kwinjiza amafaranga ugereranyije n'ahangaha mu Rwanda. Ahangaha mu Rwanda umucontent creator waho kwinjiza amafaranga biracyagoranye cyane yuko hari n'abagitega bisi cyangwa se utumoto ariko bitwa ko bakora content creation, ariko ugasanga kwinjiza amafaranga kwabo biragoranye cyane. Niyo mpamvu rero Kagarara ejo yari yitabiriye inama ya Youth Connect, inama ihemberwamo abantu bagiye bagira imishinga myiza yo guteza imbere cyangwa se imishinga ishobora no kubyara akazi ku bantu benshi. Kagarara rero yatumiwe, ahura n'abaminisita, ahura n'abantu benshi bagiye batandukanye, abayobozi mu nzego zitandukanye, abayobozi ba RDB, abayobozi b'urubyiruko, abayobozi bashinzwe iterambere rya buri munsi ry'igihugu. Ahangaha Kagarara rero akaba yarashimiwe nk'umuntu wafashije mu kumenyekanisha igihugu, cyane yuko ari umwe mu bahagarariye u Rwanda neza ku isi. Navuga yuko ibikorwa uyu mugabo Ashton akora bigaragarira abantu benshi ahantu henshi hagiye hatandukanye. Muri icyo gihe rero cyose yamaranye na Ashton Kagarara yabashije kumenyekanisha u Rwanda, kandi abantu benshi bagiye bamenya u Rwanda, cyane yuko nk'uyu musitari w'umunyamerika yavuze yuko aribwo bwa mbere yageze mu gihugu cy'u Rwanda, kandi aribwo bwa mbere yanageze muri Afurika. U Rwanda atararuzi, umuntu arazi mu Rwanda wenyine yari Kagarara. So rero
kuba yarahageze agasura u Rwanda, agasura ibikorwa byinshi biri mu Rwanda, ni ikintu cyiza cyane ubona yuko kizagenda gikurura n'abantu benshi. So, hari abantu batabiha agaciro, ariko ibi ngibi ni ibintu bifite agaciro gakomeye cyane ku rwego ngewe numva yuko na perezida ubwe yagombye kuba amwakira bakaganira, kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kubona umuntu uzwi ku ruhando rw'isi, umuntu ushobora kuza ku rutonde rw'abantu 50 binjiza amafaranga menshi binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ni umuntu uba ufite influence ikomeye cyane ku isi, uba ufite influence ikomeye cyane, uba ushobora gukurura ba mukerarugendo, uba ushobora kumenyekanisha igihugu. So niko gaciro uyu muntu afite, nta kandi gaciro gakomeye cyane. Si umuhanzi, si umukinnyi wa filime, ariko ibyo ngibyo byonyine, kuba afite abantu bashobora kumukurikira, bashobora kumwumva, bashobora kumureba, bakanaboneraho ibyo ari kubereka, ibyo ni ibintu byiza cyane kandi natwe byatwinjiriza.